Lokovera ndi madekwana ukotevera mafhungo pano kha Belrani News vachikwabalirwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Vhorasaintsi vari vakuvhiledzwa nga u tsela fhasi ya tshivhalo tsha ṋotshi shangoni ḽa Norway una tshaka dza ṋotshi dza ḓana 12 kha iḽo shango. Muḓivhi wa zwikhokhonono Profesa Vho Fulwana u bva Norwegian University of Science and Technology vha ri kha miṅwaha ya 10 yo fhelaho shango ḽa Norway ḽo no xelelwa nga tshaka nṋa dza ṋotshi. Kha tsedzuluso ntswa ya anḓadzwaho kha Journal ya Nature Communications, vhorasaintsi vho bveledza modele muswa une wa nga shumiswa kha ngudo dza magabelo a lwanzhe na u vumba kilima. Muḓivhi wa mbalo Profesa Vho Yuri Vov u bva Rensselaer Polytechnic Institute ndi vhone vho rangaho phanḓa u bveledzwa uyo modele. Ndi modele wa u thoma wa mufuda wawo wa mvelaphanḓa ya magabelo a nga ngomu une wa vhea mutheo wa mimodele miswa ya u tshimbila ha lwanzhe. Muhumbulelwa ane a khou hweswa kana u pomokwa mulandu wo tshipa ṅwananyana o ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Dzanani Mulovha. Muhumbulelwa ane a vha maine Vho Mafhungo Andres Mashaba vha miṅwaha ya 71 vha khou hweswa mulandu wa u tshipa ṅwananyana wa musidzana wa miṅwaha ya 14. Tshiwo itsho ndi tshine tsho itea Ngelele vhuponi ha Mudimeli nga ḽa 2 Khubvumedzi gidimili 24. Zwo ralo maine avho vho sumbedzisa uri a vha ḓivhoni mulandu kha zwine vha khou pomokwa zwone. He khothe ya pfukisela phanḓa mulandu uyo u ya kha ḽa sumbe na ḽa malo Tshimedzi gidimili 25. Mudzulatshidulo wa ḽihoro ḽa Action SA fhano tshiṱirikini tsha Vhembe Musanda Vho Khwara Nengo Khulu vha ṱalutshedza. Ḓuvha ḽa vhuḓi vhathetshelesi ane a khou amba hafha ndi Musanda Vho Khwara Nengo Khulu, Regional Chairperson ya Action SA fhano Vhembe. Kuri vhathetshelesi ndi khou vha ḓivhadza zwa uri case ya Vho Andres Mashaba heiḽa yo u tshipa ṅwana wa 14 years yange ya Mudivheli yo dzhena khotho namusi ya Dzanani. Fhedzi mulandu wo sudzuseliwa dzi 7 na dzi 8 dza October ṅwaha uno. Kuri vhathetshelesi nga heḽo ḓuvha ri khou ri vhathu vha ḓe vha pfe uri na zwo tshimbilisa hani zwa mukalaha vha maine zwo u tshipa ṅwana wa 14 years. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belrani News muthetshelesi kha vha bvele phanḓa na u ri tevhelela kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube. Vha nga ḓi dovha hafhu vha dalela siaṱari ḽashu ḽa Facebook hune vha ri wana fhaḽa kha Belrani News kana u ri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Awanga ya swida kha sia ḽa masheleni. Belrand Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangania lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.